abatura berundanira harutindo rwa Kanyigoro urukwatanisa district ya Shema hamwe na Rwampara narwo rwacwekire nibagira ngo baruhirena no gukora ubutindo bw'ibyaro bwira bwashesha kandi ngo n'entinde zibire nizikorwa government zona zicwekereza aho no kutwa kitarya cyo rutindwa ubutindo bwitwa bwa burisho bw'ubwonka bugizira buta busiski hono bwa katwakora ubutindo katwaho byasuno twaka reka tubireke tukume bintu byitu ni enteka teka yanje urwo rutindo rukakorwa rukumruwenda kinana n'eshatu konka nyuma rutaka kozurwe abantu abamwe bakafera rutindwa bwe tuacenda ngo tugaruke yo kuriya nko kurwa mbutoke umwana wanje umwatsi twaraka hunga kwa irari hati rwazagwa mu niza kurya ki abebembeza bashikira habatura batugizire ngo bagambere baremwa ngo ahabwo kuba basino traka tabarukura shangiro tino rwito rugapfa kandi itwe nk'abanyakasozi abantu h'umuhanda gumwe gutukurabo kandi enshonga ya kabiri ziretire abantu bitu baburwa nerumo ahabwo kuba kurubwira abana babemba timbo mushenyi babemba koze samani power nabo biyaha kasente konka hati mushenyi sino trucks zipatiza scaveters mere kuko niza nyihanga iki kansara gagamba hati ntatwangwira utera sayirasi nagira mu rwira urabamo bafutora wa Dr. Chris akuragura hati nyakwa yakikura kaboye aba bahingwize ngo motoka ebi mbegume byemera hakoransi bebe no byapakira ntushaba ngo motoka mpango zigumeze pakire seri motoka enkezi no mushenyi zugwa museseri umugandi abebembezi abanyadini hamwe n'abakurwanira rubgabe bw'abantu okurwo mu cyanga cya burenge rwizuba nibenda ngo habe hakaruru kabona ningasho referendum rero bihe hwishengero ryihanga ngo president Museveni agume nakorana ba minister ngo ahabwo kuba abanyishengero n'batwara sente nyamwinzi zabusha kutu wakora give an example no kusasira kini hariyo MPs banda waba n'ishara yabo kabara wese okabare sente z'ukuzomu service delivery MPs n'abashyize sente z'ukuzomu service delivery. It's quite unfortunate. Abakuze mu parliament bona tibakuze urubaza kweze ihanga ibaze kuyora sente full stop itwe abakora donke work because they don't want us to compete with them. We are given peanuts. Sugaze cyangwa se no C5C sugaze member amine ministers na president honda shi no shango district budget ya MPA twale sinaza twala sira service delivery Nkuko kulete mondano ukashanga abantu mbangwana akaza intimidation insecurity awenti bicara nacho takutaho bakabura kweshashura nibeshashura ukashanga kuba MP niyo novuno mushana kugwa bari azokare ukwagirengere ebi byona begambirwa mu ruterane bushenyi urutebekana sigwe kitongore cyo kurwanira rubgabe bw'abantu hamwe no kurebuza nkora ya government echa Western Ankole Civil Society Forum. Because one of the things abantu kibagamba no kujya mu parliament ni mpango munonga ni twari sente nyamwinji kandi tine cyangwa kiri ku delivering na bwanyuma abebembeza barabira umushitongore cyo guteza karuru ngo bakaraguma bashemerire gukora bazo muri Katemba. You find the Electoral Commission favoring one political party at the expense of other parties. We really need God. It will cover. I think we have reached the end of the road. Ababikirizine kuvuga na speaker w'ishengero hamwe n'abanyishengero bakaba kwase cyandi kweci cyebihingu zibwe gasha kwa Michael atwakire.